Phamsi isandla wena beke kungena lapha. Angisakuhlonipha na ishiti lapha eceleni. Kanti Bona la isithini. wena ugqoke isidulani ugqoke isichip. Wenzani khukhu ufuseke wena? Wayengakwenza ngekuseni lokho. Yeke lumona Satan. Emfane wami asikisi sorry. Ya kodwa mangafundanga utholakala khona apho. Akuthaya mfana thaya khukhu. Ambantu nama degree wavuma umgibela phezulu kwamabonda wena. Satan. Ngoba umhlukumeze kudala. Cela mota khona la. Yes. Uyazi leZimbabwe yaqala so. Kuthiwa imali intsha. Ngathi ilizwe liyaphela. Thina siyadlula siye Egypt. Mala ngencheck change lapha. Phela imali yomkwerekwere ihlala endaweni ezininginingi. Akula mashuwa anytime ungahamba. Ungezwa vimba. Ayi! Asisani thembi ngoba nikazasichaya before. Ngeke lisambe ngaze lithaye njani linganya. Linganya. AmaZimbabwe sesibaningi wafa. Phela thina amaZimbabwe lamaZulu siyinto eyi-1. Thina singamandebele singabakaMzilikazi amaZulu ngabakaTshaka. Umzilikazi wabalekela uTshaka wasizalela eshitini le. Mase sibuya lapha sebefuna amaphepha. iZimbabwe la injani lama province. South Africa. Thina singamandebele into esikhuluma liyayizwa. Ungeza umuntu asuke eZimbabwe ekhuluma isilungu chaya lishona. Hayi kuchaya komuntu. Alikati. Hayi umona ngeke uphele impela. Sizophumelela loba kunjalo. Dani. Papa nesi. Siyadelela lezi zinto. Bomama ngalitshela ukuthi mina qoma nama Nigeria nidla imali. Hayi ukusala na. Mina senisana nama Nigeria. Thola umntwana une 3 months ikhanda liweya 5 kg.